Kidamtang jangmi project lo ni phain kora near keprani Assam State School Education Board pen Higher Secondary asatlang angthek paklang pondo. Bangso teng pen Karbing Long Autonomous Council Education in charge EM Richard Tokbi pen methang bohalong pherang kia mai ingni ponlo. EM Richard Tokbi pen kaning je pon ke aning kan wang pen le langdam lo plotang te pining suri ni rain kora troganing kan Higher Secondary asatlang angthek abangke misena somsi thek ponlo. Athi kidamtang ningkan phoprang ke Higher Secondary asatlang angthek 80% pen abersi thek ponlo. Sitami nona bangke pejo pen Higher Secondary asatlang ki unatuma phai nang bad bomlo. Mati ang songsi arlu bomlo. Lasi pining surinera inkora troganing kan Karbing Long along 94.10%, West Karbing Long 98.36% an chipalong dunlo. Lapen science stream abangke Assam along pen West Karbing Long si akang tuyang deng an chipalong dunlo puta EM Richard Tokbi pen ning jepong. Langdam senang non kidobom EM Richard Tokbi Education in charge Longdet pen surinera inkora ki thomaning kan Art stream Karbing Long 51.93%, West Karbing Long 72.41%, Commerce stream Karbing Long 81.16%, West Karbing Long 97.18%, Science stream Karbing Long 73.82%, West Karbing Long ke inuta undunde. Surini rain ko raplianing kan Art stream Karbing Long 75.09%, West Karbing Long 86.57%, Commerce stream Karbing Long 88.01%, West Karbing Long 92.59%, Science stream Karbing Long 86.13%, Lapen West Karbing Long ke inuta undunde. Lapen Surini rain ko rapuanikan Art stream Karbing Long 64.54%, West Karbing Long 81.3%, Commerce stream Karbing Long 80.57%, West Karbing Long 97.14%, Science stream Karbing Long 65.36%, Lapen West Karbing Long 100%. Lapen pining surini rain ko ratroganing kan Art stream Karbing Long 70.25%, West Karbing Long 83.17%, Commerce stream Karbing Long 82.39%, West Karbing Long 95.65%, Science stream Karbing Long 94.1%, Lapen West Karbing Long 98.36 pusi EM Richard Tokbi pen pachinipong. Lapen aprang pen le langdam lo plotang te Karbing Long long ke lo kachar lianat chihung piklo pule matha damta hingnuni. Lasi Karbing Long Autonomous Council Education EM Richard Tokbi phantami Karbing Long rat sitami kachuru fajar pona bang kenang soddu. Education and ahoktet nitung pakar pun bomlo ikut teklong ke mineralan dolang nitung depatran di apa itu boleh kami minta ko ang bong ke itu ini apa nang ko ke lokasi anti nana kadang itu yang kami so awareness item hektik na yok wrong ang bong atok anu lo an kami kompon kita apo itu milita kami sa skill quality education ke wagi akan konten sistem pemandina Rajasthan Report Karbing Long Life.